Predškolska ustanova Baby Palace Anđela je jedna od prvih privatnih predškolskih ustanova koja je još 2003. dobila akreditaciju Ministarstva prosvete. Ovu ustanovu karakteriše visok standard opremanja prostora, kvalitet vaspitno-obrazovnog rada, kao i bogata ponuda fakultativnih servisa i aktivnosti. Naša strategija dugoročna je unapređenje kvaliteta, a ne kvantiteta. Ono gde ćemo se mi sigurno razvijati, a to je pre svega u programskom delu, znači ono gde ćemo ojačavati naše temelje, pre svega u nekim internacionalnim licencama koje su prepoznate i koje su negde garancija kvaliteta sprovođenja vaspitno-obrazovnog rada. To je standard objekata i prostora u kome se deca nalaze. Vrlo striktno poštujemo postavljene interne standarde, to znači 12+1 u grupi i preko toga ne prelazimo i to je zaista nešto što je onako, kako bih rekao, sveto pismo u našim objektima. Ono što se trudimo, a to je da, kako bih rekao, da standard prostora u svim objektima bude prepoznatljiv i da bude svojstven samo Baby Palace-u i da to je nešto što, kako bih rekao, postavlja neke interne standarde, to je najbolje za razvoj za nas i kao ustanove. Predškolska ustanova Baby Palace Anđela broji preko 400 dece i 100 zaposlenih različitih profila. Konkretno to su objekat Zamak, Bela kula, Sanjalica i Vila Lux. Taj broj je podeljen prema uzrasnim starosnim granicama, tako da su nam objekti uzrasno i profilisani. Po različitim segmentima i programskim i uzrasnim podeljeni su striktno od uzrasta jaslica do starije grupe i starije predškolske grupe koji su profilisani konkretno objekat u ulici Silvija Krančića koji se bavi tim uzrastom dece. Predškolska ustanova Baby Palace Anđela radi po B modelu osnova predškolskog vaspitanja i obrazovanja koji ima tačno utvrđene ciljeve i zadatke vaspitača i različite tipove aktivnosti koje oni uvek mogu da prilagode deci u skladu sa njihovim interesovanjem i uzrastom. Specifičnosti programa su te specijalizovane u stvari aktivnosti. To su balet, folklor, zatim ritmika kao deo plesnih aktivnosti, zatim muzičko igralište, prvi sportski korak, engleski jezik. U ovoj predškolskoj ustanovi neguje se saradnja sa roditeljima, pa za njih postoje brojna savetovališta. U savetovalištu za roditelje tu je pedagog vrtića koja prati rad vaspitača, aktivnosti, dinamike aktivnosti, dakle sve ono što se sprovodi u radu sa decom. Psiholog vrtića je neko ko prati decu posmatranjem, dakle u jednom partnerskom odnosu, u igri je sa njima svakodnevno i naravno raspolaganju roditeljima za razne probleme i pitanja koja se tiču dece. Defektolog logoped bavi se govorom dece, naravno kao i oligofrenolog u još mnogo toga u svom domenu i naravno pedijatar vrtića koja obavlja zdravstveni nadzor. Pedijatrijsko savetovalište služi da redovno prati rast i razvoj zdrave dece i to su takozvani sistematski ili periodični pregledi koje mi obavljamo, ali ako se dete tokom boravka u vrtiću razboli, bude pregledano istog dana, kao i deca koje su zbog akutne bolesti ostale kući, roditelji zovu, zakazuju pregled i jako se trudimo da ne dolaze u vreme kada se obavljaju pregledi zdrave dece. Ja se jako trudim da sva deca koja krenu u vrtić tako zdravi dođu u ordinaciju i mi kroz šalu, igru naučimo da se pregledamo. Deca vrlo rado dolaze u pedijatrijsku ordinaciju, to je savetovalište, jer se mi igramo i oni su navikli. Ja nisam doktorka u belom mantilu i oni sa radošću dolaze, tako da je to za njih rutina. Okruženje u kome dete stasava do polaska u školu od presudnog je značaja za razvoj celokupne ličnosti. Zbog toga je izbor predškolske ustanove važan. Kao i u sportu, od pravilnog izbora igrača i podsticajne atmosfere zavisi uspeh tima. Ajuša ima 16 godina i ide u drugu godinu srednje škole, sada počinje. Lucija ima 9 godina. Oboje su prošli, da kažem, sve što su trebali da prođu i moram da kažem da sam kao roditelj izuzetno zadovoljan sa svime što se dešavala u Baby Palace Anđeli, da su kao kolektiv izuzetni. Bez obzira na sve programe koji se sprovode i koji su praktično tipski, ne možete to nešto mnogo sa pedagogijom da lutate, jeste praktično ambijent koji je kreiran i ljubav prema toj deci. Danko je na prvom mjestu čovjek koji zaista voli svoj posao, ja to mogu da prepoznam, jer ipak sam ja profesionalac u svom poslu
i čini mi se da sa te strane se vidi da oni zaista uživaju u našoj deci. Ko sve čini obrazovno-vaspitno-zdravstveni tim Baby Palasa Anđela, kao i mnogo više detalja o prostorima i programima, možete pronaći na sajtu www.bpanđela.com.